Fanatik, Joe Dwet File qui va mettre un artiste à monter. Tout le monde est terminé là. Tout le monde, 1, 2, 3. Tout le monde a fait mes coups, qui votait bon, animation pour nous. Pas oublier, Memorial Weekend, May 29th, is all about that Jew. Woodsy Wood Boy, I said to get it born. Larry, Jay and Michael. Larry, Jay the main man. Right about now, if it's your friend's birthday tonight, it's my friend's birthday tonight. Happy birthday. If it's your friend's birthday tonight, say that name right now. That's my homie. Yo, Fritz, happy birthday. All my Aries, everybody in the VIP, blondes in that scene, happy birthday. So, yo, it's my homie, Marco, Lekapa. Big up Lekapa, big up Lekapa, Marco, happy birthday. Nothing but love over there. Do remember, April 21st, also CC Superduke. Fanatik, Joe Dwet File, you come down there, no? Come on. 28. All the way up with you. Keep on like you can see that before we die. Keep on là, keep haïtien, qui remet de l'apoyo, qui place célébration.
Bon appétit tout le monde, bonsoir. Team T-Rich, à Vincent Nightclub, Osval, Joe Dwet File. Nous là, nous venons pour plaisir, nous. Faites-la bien passer, nous enjoy, nous disons tout le monde merci parce qu'on fait des déplacements. Nous en VIP à la Team T-Rich all the way, baby. All right. Babas, vous avez la parole. Hey. À ce là, Team T-Rich débarqué. Et nous avons filmé tout le bagage, nous avons tout ces quoi pour nous. Et Madame Abbas là tout, Madame Sébastien là. Les maps disent nous celle-là mon cabrité parce que madame moi monsieur. Les maps disent nous celle-là mon cabrité parce que madame moi. Et nous avons Kensi qui là, nous avons David qui là, Team T-Rich en full. Et guys, assurez là, si monsieur, si nous n'avons pas l'argent, pas prendre pause, nous avons l'argent. Parce que qui n'est pas si T-Rich a fait, c'est celle nous avons fait. Pas que nous avons fait encore. Kensi, finirez ça. Blozay, on est mon pile. Team T-Rich sous plateforme. Return. Team T-Rich sous plateforme. Et nous avons pile pour regarder nous. Bon, ouais, Team T-Rich, nous sommes des jeunes. Ok? Qu'est-ce que tu as encore? Handicap, grand moun. Kétan, Zamim tout le temps. Kétan, et chef Kétan, et celle-là, mon cabrité. Parce que depuis que mon microphone ça, je pense que c'est négatif. Alors, Fonti de Mosaïque, tout attendu le 22 avril. Le 22 avril, Anne Plaza, Anne Place, et Harmonic Team T-Rich. Napton de Mosaïque, ville fait l'obéi, ville fait avec Zamon. C'est la grande ouverture, place la grande première, donc Napton de Mosaïque. Alright? So, la fête, ville fête avec Zamon, ville fait l'obéi, ville travail chérie, et puis, one love. De Mosaïque, qui est la balague. Good job. Yeah, en même temps, on a ça le DJ Nasty. Monsieur Cal shooté une vidéo au Florida. Et bon bagaille. On bon Team T-Rich tout le temps. Tout le temps, c'est ça lié. Kensi, Babas, Patterson, David. Kétan, Team T-Rich tout le temps. Ok? Bon bagaille. Celle-là, mon gars, prêté. L'argent, tout bagaille aller. Bon, là, moi, prêté. C'est monsieur, pas tête de mon petit même. Soit vraiment aimé, soit vraiment pas aimé. Et puis, quittez le marché. Joe Dwet File and Oswald, incredible show. Appreciate it. You guys kill it every single time. Oswald killed it in Atlanta last week. Joey killed it in Atlanta, New York, DC. Now he's back to double back around. You already know. Till next time. So I had a fantastic time. I met all my men. I get to touch them. You know, they record themselves on my phone. So yeah, I had a great time. Listen, y'all, okay? I was fucking lit. I bag a girl. Shit was popping. I mean, I didn't get to really see him like that, but he is. I am gay, so I'm not interested in him, but his music is the best. Like, y'all need to pull up every time there's an event, pull up in this shit. This shit be lit. It be lit. And this mad badass Haitian. You never seen so many Haitians so bad until you come to a fucking event. When you pull up in the event, you see all the chocolate Haitians. Like, where y'all be at until the event? Next! Hello. Ma petit bonsoir tout le monde. M'enjoy. You know, tout le monde sait que tu savais, pas vrai, tu sais. Toi, belle. Je veux que merci. Good morning. Afternoon. Morning. We was lit in this bitch, you feel me? No, e ba inbox, me va di ba kon sa, ba ka di lo, ba kon ti bagen neg, ba ka di ba kon sa. Anyway, good morning. We enjoyed the event, you know, it was lit. You niggas need to pull up, you know, badass Haitians. Like, you see the badass Haitians. I'm already sure you see it, but you know the vibe is lit. We always lit. Once you Haitian, you lit, automatic. You know when all the Haitians pop out, we fucking lit. One question, why Haitian men so boozing? What? Why you guys, y'all Haitian men, why y'all so vagabond? I don't know. What do you mean you don't know? You Haitian yourself? Like tonight, I saw like 10 men that be in my inbox that pull up with their bitches and looking at me like, bro, what are you doing? What are you doing? C'est ton réel de plaire
up. You know what time it is. Shout out to De Blosai all the time, every time. Shout out to the place. Bad bitches, you parle kounya. I really enjoy the vibe. Bien chanter, bien danser, bien courir tout, oui. Oh oui, on soit là, t'es très cool. On compte ça. Oh oui. I enjoy both of them. Yeah. Yes. Not faithful, but what about chaque samedi? But no intéressé, it's good. Yeah, but Oswald is the best. Yes, it is. Yes. I enjoy myself even though I don't go to Haitian stuff like that, but I enjoy it. I had fun. We had fun, okay? Thank you. Hi, Deblosai, have fun. Deblosai, hi, Deblosai. Thank you, Deblosai. There's something on my TikTokers in here, man. We got something special for you tonight. Dude, give me the next one. I'm gonna play one song. We're gonna do some for you. All my TikTok lovers, what's up? Show me that dance right now. Yes. Where is he? Thank you pour nous qui te venu. Thank you. On a prévenu en bête, ok? Blague. Ok, boss. Cool. Nous t'a demandé nous pour nous share vidéo, like vidéo et subscribe ou bien abonner avec channel ça pour nous joindre plus d'informations cap venir pour nous voter plus ambiance pour et puis plus d'informations. Tout nous avez fait.